Nemački kancelar Olaf Scholz i drugi govornici na proslavi Dana nemačkog jedinstva ukazali su na trajne nejednakosti između zapadnog i istočnog dela zemlje. Jedinstvo između istočne i zapadne Nemačke prema rečima kancelara Olafa Scholza ni nakon 34 godine nije potpuno ostvareno. Na svečanosti povodom Dana nemačkog jedinstva u Schwerinu Scholz je pozvao da se istoriji jedinstva dodaju nova poglavlja. Gde god politika može da stvori bolje životne šanse i ravnopravne životne uslove, to se mora dogoditi, rekao je kancelar Scholza, prenosi Deutsche Welle. Za milione građana istočne Nemačke radikalna promena 3. oktobra 1990. godine značila je oslobođenje i nov početak, rekao je Scholz. Istovremeno za mnoge je to bio i kolaps njihovog dotadašnjeg života i obezvređivanje njihovog znanja, iskustva i životnih postignuća, istakao je kancelar. U tome možda leži jedan od razloga za još uvijek specifičnu atmosferu, posebnu nelagodnost i političke specifičnosti koje danas karakterišu istočnu Nemačku. Osvrćući se na nedavne izbore u saveznim pokrajinama Saksoniji, Tiringiji i Brandenburg, na kojima je ekstremno desničarska stranka Alternativa za Nemačku, AfD, dobila oko 30% glasova, Olaf Scholz je izrazio uverenje da većina građana u čitavoj Nemačkoj čvrsto stoji na temeljima slobodnog poretka. To su razumni i pošteni ljudi, oni nisu samo kritičari, već i oni koji rade za našu zemlju. Ta sredina je daleko veća od radikala na marginama, naglasio je kancelar.